zabwo nyene ukishimagiza hagati mu gihugu cyawe mwishengero rya Rudasumbwa burugurura umuntu wawe ukavuga ukishimagiza imbere y'ububasha bwa Rudasumbwa muzi bwitonze avuga jewe navuye mu kanwa ka Rudasumbwa wikira isi kujya kwikipfunga soka tugire Kristo umva bwitonze ariko ngo bwitonze yavuye mu kanwa ka Rudasumbwa none bwitonze niki kane nene se akanoguna kane ngo jewe nagerereye hejuru mu ijuru intebe yanje y'icubahiro iteretse mu nkingi y'igicu bwitonze ni umuzingi w'ijuru nawo zungurutse jenyene ngenda mu nyenga z'ikuzimu unarigaruriye imikuba y'ikiyaga isi yose igihugu cyose hamwe n'amakungu muri ibyo byose nararondeye aho nduhukira intara nogereramo iyo biyire manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinumbere shobore koma nkuyoboka winara ubwitonzi bw'abamwe n'ubu niyi ngo niwe umuremyi wa byose yanegeka uwanemye akanshingira ihema avuga ati gerera kwa Yakobo wow utorane muri Isirayeli wow imbere yigiye kuvana mu ntango yarandemye sinzokwigera mpfa imyaka nagira mbabwira ko ubwenge ufise nibwo bugaragaza uri nagira mbabwira ko ubwitonzi ubutungane umutima ufite ugendana muri uyu mwanya nibyo biguhagse nibyo biguha uburenganzira nibwo rufungurutso rwo gutorana ibyiza byagenewe abo Imana ngo ni Yakobo ahindurirwa amateka agacika Isirayeli ukwiye gutari ntabwo ukagera ku rwego uvuga uti jewe ubwanje nisuzumye nsanga nta mico amacitse kuko ibyamwa tuzama nibyo bizoranga ko turabishwa wa Yesu Kristo ngo amashugwe yanje yama ibyamwa biteye igomwe byo kwivuza kandi byinshi uwo ni bwitonzi nugira ubwenge ufise n'ubwitonzi nugira ubwitonzi uzofite Imana nufite Imana uzoteturwa mu makuba y'ubwoko bwose bwitonzi aravuga n'umugani ya Salomo arabivuga ngo ni munsi wanje mwebwe munyipfuza n'ibyamwa byanje muhake ahanyana uyinjiramo mwisengesha ngo ni muze mwebwe munyifuza n'ibyamwa byanje muhake nuko Imana iduhitisha iduhitidodoma iduha itiganyira iduha itavuga ngo noneho ndaherewe iduha itavuga noneho ngo biraso ngo ngwina mu by'ibyamwa byanje muhage nkakukunyibuka kurusha ubuki gusosa ukuntorana kurusha ikimamara cy'ubuki gusosa ndababwiza ukuri mwebwe mukisemo ko umugore wa mugorobezanya n'Imana ibi bintu nimukwiye kubisiga uko ngene mutabikaje umusaruro nico kurarabwe muriko murafinata abandi bari mwirigana bari gutega baje muri karaoke abandi bari kwiyamamaza abandi bari kugira umva byose bisakamara mugabo ngo abisumbya ni comparaison ngo bisumbya ngo abamfungura bazoguma basonza abanywa bazoguma banyoterwa ushobora gufungura Imana ijambo ry'Imana muri hake wumva ushaka kubyumva kandi ikimenyetso cy'uko wato ushaka kugira inyota ngo uwungamburukira nazoteterwa
abakorana nanje ntibazokwigera bacumura. Niyaseruka we buzima bwacu dutera impundu tumuhaye tumushemeze tumwigine ku byiza yadukoreye. Mwe mwanore mwashimwe n'Imana tera akabyino tumusenge. Inyigisho y'Umukama iturere idukoze tuzukane na Kristo. Kandi rero ko twazutse kumwe na Yesu Kristo dutera impundu tumuhaye tumushemeze tumwigine ku byiza yatugabiye. Nitwamize agatima ku byiza by'ijuru. Haleluya. Turagushimiye cyane Mukama kuri ingabire y'ubuzima dufise. Watubereye Yehova Adonai, wakoze ibyo ushaka, ibyo umwase ashaka, twabikuwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Tugorobeje mu ijambo ryawe kugira ngo tugire ibihangange, tugorobeje mu budahangarwa bwawe kugira ngo duteture. Komeza uninaze muri twebwe kandi wizerwe muri twebwe, ineza yawe igwire muri twebwe ntitukiranirwe n'Umukama na gatoyi. Maraso meza ya Yesu Kristo adutwikire, ubashe bwa mutima w'umwirana budutwikire, gutyo tuzurugweze muri uyu mwanya tugaragare nk'abadasanzwe naho turi mu isi y'abasaje. Amen, amen, amen. Ngo kwibuka Umukama kurusha gusosa ibimamara. Wagize neza iwande twikora, wagize ibya 10 watanze, mushikano watanze, mishika turiko naje mwatuye mu bishyo kukurikira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo y'ubyaza umusaruro. Amen. Mukristo yavuze burazi ko ku munsi wa gatandatu uganira ku ndoto n'ibibazo Satani gishashashira ngo bwakeye neza muntu w'Imana, nasaba mufashe kuri zino ndoto ndose mwubu mu bucagucagu. Nabonye umwana w'umuyabaga yariko arimba ahantu bagomba kuzitira urugo. Hama uwo mwana nje ndamubwira ati zana ndagufashe kwimba ahaca ibihombero. Ndiko ndimba ngo hari ahantu horoshe ngira shikane kumpera, nkubise isuka njambona ubwobo runini cankanguka mvuga ngo ngwaho bushoro. Gusa mw'ico cobo harimo ikintu nashoboye kubona, ariko cyari mu mishambara yaheze. Nirutse mvuga ngo ngwaho nimwiruke nimumugare ngo ni bushoro nivuguko. Natambuka vyanka njambuga ati mw'izina rya Yesu simugare, ncankanguka bidaheze. Mfasha gusigura, umfashe no gusenga kuko umwana wanje ari mu bitaro amazeyo amezi 3. Nacengira ubwoba ati umwana wanje azohava yitaba umuremyi. Murakoze tubwire Kristo muri restaurant Komera Kristo n'umutima. Yamore umwana wa muzina rya Yesu Kristo yo gutanga amazina yo tumusengera, kandi uyenda musengera Imana mukure kwiyo. Mani mukure kuyo mufumo Yesu Kristo mukunzi mwiza. Petero amaze kwitaho umurimo wawe wakurikiranye igihe. Kristo muri restaurant Komera Kristo n'umutima bamubyibuka kandi bashishikira kubwa amaraso wasese y'Igorogota. Amen. Kuvuga rero urumva yarose ubundi umwobo wagiye kuba
ariko akunze igikorwa cy'urukundo cyo kwibwiriza uwo mwobo icyarimo ntiyakibonye ntiyakimenye mubwakibonye uko gitekeye wowe yabonye ko uwakorokera cyangwa wohura n'urwo rukoko ko yoca muganda yabonye ko yopfa yabonye ko yumugara cyo ni ikigaragaza ntiyabonye ko yopfa yabonye ko yumugara kandi indoto yayirose mu bucagucagu buriko buraca bisigwa kuri ya activity dikirakoreka niye ngo yiboneye umwana w'umuyabaga yari karimba ahantu bagomba kuzitira urugo amuwo mwana amubwira zane amufashe nawe uzi ko yabonye naniwe nawe uzi ko yarakeneye akazi nawe uzi ko arumugwa neza gusa yamubwiye ngo zane amufashe aramuha ngo amufashe amuhaye ngo amufashe ngo agira ashikane ku mpera y'imba akubise isuka aca abona ubwobo runini aca arakanguka avuga ngo waho ushora ubundi ndoto nayo akazi umwana yibereye mu bikorwa byiwe nawe ubwiye ngo nzana amufashe ubundi iyo ubwiye umuntu ngo nzana amufashe ubukoze iki ugombye kuramira wa muntu ugomba kumenyekana cyangwa ibyanze ubundi musaruro rero kumenyeka mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka umutima urayibona nawe nirengagije iko yemuyobora n'imana we umwana yaguha ariko niwamubagiye uti mwana uri komika ikinogo kubera iki kuko hari umugabo hari umupatiri ndasubira akantu k'umupatiri yagiye abona yariko ariga kumenya icyo ari cyo ubwitonzi ubwenge akumva ashaka kumenya imana akamenya n'ibyayo bakubyukuri imana n'ubwenge kandi nta mwana w'umuntu aragira ubwo bwenge ntibunaba buba mu mubiri mu mwana mu muntu isobanukiwe mugabo na mwana w'umuntu ashobora kugira ubwenge n'ubw'imana bwe kuvuga rero ngo ariko aragenda sinzi ukuntu bumvise bimuruhije ariko aragira ararondera agira amasheshe yo kumenya imana n'ubumana bwayo agenda no ku mugezi wazi ku mugezi asanga umwana uwo mwana ngo ariko yimakana ko hakurya y'uruzi y'ingombe y'uruzi wakinjira bagatora akakopo yarafise akakopo azasuka mu mazi kuri kakana ko yikinga ku ngombe y'uruzi wamfatira aramwibwiriza ati wa mwana wambura kimazi uriko urakora ikinga ngojewe ngo ndiko nakira uruzi ndabwimure ndarushire muri aka kanogo numva ko amabagije icyo ariko arakora cyangwa ngo ntasubire tamwira baragukeneye wakiguguwe uwo nawe ufata ayo mazi ngo ukashyira muri ako kanogo okay nawe wanjyajyaho ubu nawe kwakira ubwenge bwose bw'imana bugahera muri ako gatwe kawe kamenya nk'uko uvuga uri mu gihe cy'ikosora uri mu gihe cy'ikosorwa wabikoze utamubagije uwo mupatiri ariko arakosorwa ariko arigishwa yari umumarayika nk'uko niyongeye kumubona niyagiye yari umumarayika amwigishije sero y'ibyatsi we nawe uriko urakosorwa nicyo gituma wabonye uwo mwobo umwana bwica umugira akaba ariwe usigara ubika ukuga ubikira abantu wowe uri mu gihe cy'ikosorwa umupatiri nawe yareka mu gihe cyo kwigishwa uhabwa inyishu yicamuruhije kuko we nawe uri mu gihe cy'ikosorwa ubwenge uriko urabyifatamo ahantu hose ni ukwikunda akaza ni ukwikundwa akaza ntibanyemere ntibamvuga ukuma uko nanyemere mugabo nanyemere muramukaze nanyemere ni ibyo bintu imana irabihana ntibwirwamana mu mucucu uri mu gisigaye cy'ukwikundwa akaza igihe cyo gukora igikenewe ishingiye ku tegeko rya rudasumbwa ariko mukama wenye n'ijoro n'isi mukama uwo mucamanza atabera atarenganya akagaragaza ko wamukoreye wamwumviye cyane wabyumvise kubera ko uwo musasedoti yabanje kubaza uwo mwana we yari mu gihe cy'ukwigishwa guhabwa inyishu ku byasabwe kwaciye abimenya ati ubwenge bw'imana ni bwinshi kungana uruzi amazi y'uruzi ntawe uzi yava ntushobora gukama ntiworuyorera mu mashi ntiworuyorera muke mugabo nawe wadutse uwo mwana ntiwamubajije impamvu ariko ararimana
watembwa ngo zana mwakiri uri kwisuka ibitakora kandi bitanagufitiye n'akamaro. Undi mugisha avuga ngo komera Kristo ni muzima mubyeyi. Narose mbona mabuja na mama bafatikanya kunyirukana, bafata impuzu zanje zari mu kantu kameze nk'ishashi baraziterera ngo nisohoke, nikanguye tukinigana bose kwari babiri, nase gusohoka mu byotorere mwaraheza giye. ngo ari akandi kantu yanditse kuko indoto narayirotoye ejo. Rero nasanze abongigwe ko ndanabasaba imbabazi. Ariyo group ejo mutarose amazamu yose. Kwa narungika amazamu connection zikaje zicika. Namwe muzobigire mu ruhara kuri mu connection ko namwe murahomba. Kuko mu nari namurotore indoto nabo muzobigire mu ruhara ko biri kose nimukwiye kubireko. Ibintu nyene muzokora nk'umugisha rero n'ibindi bintu mutazoroba kubera kubikorera amaboko kwayo. Kubabwiza ukuri sikosa kuko isi connection y'ubusabusa nizo busabusa turatse muzoyigure uwo mutima mwanda azobwira ati genda tereye muri komera Kristo n'umutima muri connection muzoyigire. Kandi hariho babiri batereye ngaho nani cyangwa gatanu nani cyicumi cyo vangu uyu mukristo yacandika akajambo ngo hari haje titre gusa yanyandikiye ngo indoto nturayindoto ndabwa narayiroto iri muri groupe ni kandi byo ndabyibuka nibyejo abo njangira Imana yarafise akanya njandagenda nayigwako ndayimurungikira acarasubiza ngo hari haje titre gusa ngo ijambo ry'Imana gusa biba bisigwa ko nayirungitse connection zikaje zicika ngo gusa ngo naho narabyumviriza ijya ya kabiri mama na mabuja banyirukana arakantu ntanditse we waciye uza urambwira ngo yivuze izina gusa Sandrine ihorere ibyo nacyo bitwaye ngo nshishirira mu bitugu ubonye ndiko ndarira. Urumva nukuvuga ubundi yubonye ngubu nabo tuba tuzinanye fwa nguri muri umunari cyangwa kwa ndiko ndagushishira mu bitugu bikurarira narabwigiye cyose mukore mugisha muri komera Kristo n'umutima Imana iwaye kabiri. Kandi yavuze ko ibyo twatuye babako kubera mwa mwisunze dini nta bimenyetso n'ibitangara mwa mwisunze ni jambo ry'Imana gusa. So kuko Imana yivuze ibaho mugisha kabiri. Ibaho mugisha kabiri. Dera kubana waciye ubona jewe kuko iyo argo nayirotoye kaniko buyongeye ko gusa ni narayirotoye ko ni nkajya mama washobora kubera kuziritse yarabitongore kwibira agaca guhuza n'umukoshi cyangwa n'icyaniro bigaca bituma na nyoko buja agukorerako. Muri rusange nabirotoye umwe muremure mu gundi nicyo bisiguro ko nari nyina nari nabuja ngo bakakira gasaje k'impuzu kiwa kaniko nari nabuze ngirago bagasaje kari mu impuzu ziyo wagomba kugasohora nabo bamusohora ngo aranga gusohoka. Ni kimenyetso cyuko uhagaze uri wewe bavuga uti mama we naho ushira naho mama we naho ushira uhagaze uri wewe mu mikorere no mu mibereho yawe donge mu mateka yawe no mu buzima bwawe uhagaze na ngo sinziteranya mugabe cyonzi nzokwa cyecho nzokwa. Rero gucubona jewe ndiko ndagushishitira mu bitugu uri kurarira n'uruhozo kandi wose anitabarika gushishitira no byumve ko ari Kristo kuko je no gushishitira nagoreje ngo nimba bakuzinze mu ntuzo w'umugabo no cyangwa umugabo nimba barakuzinze mu ntuzo byano cyangwa no kuvuga iki wumve ko ari ubuhozo w'Imana ku buzima bwawe. Okay ubundi nayo mukristo aravuga ngo nunyene ngo amahara kandi kabazo mfise mama yamavuga ngo nsomuriye amahera yanyigishije ko ndetse ngo nibyo yangemuriye niga mu mwaka wa 13 nisabye indara ahantu ndetse nibyo yangemuriye niga mu mwaka wa 13 nzabye indara ahantu. None ngo ubona no ko iki narigenze n'igihe kimwe turiko
tonorana imyumbati duca turashwana acenyagiriza ngo nagomba ndamucumita imbugire burya nakowe ari kumwe n'ubu agomba bivuga none nzobigenze gute kandi mu ndoto ndota kenshi arazamo be na mwene wacu akunda kunteranya ni ukuvuga kandi ibyo ndose akenshi ndabi bumva ko namanurike oya nkunda kubabwira buriya se ababyeyi bose twimadikaho nagiye ko umubyeyi amaze kukubyara akagushira ku isi afise indi minaniro itandukanye n'iminaniro yawe niyo mpamvu biri ngo umukobwa azoba se na nyina agenda suko bamwasi suko bageze werarira umukobwa w'umukristo ukafise ibintu bikubasha ukaba uri kurabohoka nimba nyoko wawe ufise nk'uruhara nawe ni igisokuru ciwe ni nyina y'umwatiyemo canke inasenge canke ubugombe bw'umwanzuro wiwe rero muri ico gihe aca ashaka kuba nkawe mugabo nawe umutima w'Imana ntagomba kuba nkawe hari abantu babiri umwana na nyina umuhungu na se umukobwa na inabukwe umukazana na inabukwe umukwe na se bukwe umugabo n'umugore bashobora kwangana kubw'imbaraga y'Imana iri mu rugo narabwiye ni siningo zose muzose ngo nizisubize mu ngo divorce yagara ingo ari ngo mbabwira tugira amahoro zizosambura none nimba Imana itababariye Adamu none Edeni niki kamuri kwigira ibigirwa mana ngaho nimba Imana itavuze burya ari uzicaye ukora ku buryo Adamu agirirwa imbabazi ntituzona bimenye birere muri Edeni amabanga Imana yabatubwire ko imbabazi ibyaye amaya tubabari ko bingana gute Chimana yatsiririje nawe ukizirura gusa kubera gushaka utuntu canke ibihe ubayemo ushobora kugomba kuzirura Chimana zije nikikunda kikikunda Imana yagati genda ari mu murima ugira base ni ari aremwe n'Imana sisi ugira bari hejuru y'ijuru bari munsi y'ijuru y'Edeni iri kwisi Epurtani Afrika je nubinguramo kuko niko nasobanukiwe niko nasoma Bibiliya kandi nasabye umwuka w'Imana kwaze kuri jewe ego ugomba gutahura Bibiliya usaba umwuka w'Imana tingo usome niwe utagomba kuyumva nk'indome ukava mu nzira rero kuba mama wayubakwa kubwira ngo muri amafaranga umuri hayiri no kwiceceka none mu miliyarderi novuga ati mama rakanye mama nagira abana ngiyeruganize niwe wipanga kuko n'umwe Imana izogwana mugano namusesagura ko nawe uzobabarira kuri iyi si yubatse urugo gwe nawe ugiye kuba kugwawe iyo ari mama muhuza muranavuga cyane ukaba manigeze kumbwira ati mama bambwira ngo papa yarafunze bambwiye umugabo kuko agene umugabo yabimbwiye ko cyake mwe nari je nadote munigeze njabo yambwiye umugabo ngo bazongwana na none ngo tuzoyakoresha gute nabwiye ati mwana wanje banza mutunganye iby'urubanza rwanyu mumenye ko bano umuntu wabazamba nta mamuro ndenze imano z'abashitsi ati bisigaye umwana je mu bandi ahubwo mugiye ko bivura zibiri ko ari ucubero kabisa nari mu mugisha yabarakihana aje ndamubwirira kana n'umuzi aho yari mu bitaro yaba mu bitaro y'amagwayi nabyo uvuga ati banza mundiri ibitaro banza mugirere kandi yivuza mbona ibyo ababigoranye mugabo ko biri kose mugabo afunzwe nabo byangwa gusa ibyo yakugaburi none umuntu amaze kwangana n'Imana we mukundana gute usabye impanuro y'icyo ukora niki genda ube wewe nimba uhembwa amafaranga uvuga uti okay mama afise umukozi ndamurihira mama afise buri mezi 3 nzomugurira igitenge mama ibyo nukora ngo ukendekeze n'ubutunzi bwawe uri kuronora kandi wana umuha amafaranga udatangiye kimwe muri 10 ntamugisha uzopfugize ngo nuko yakuvyaye akakose kandi birabangu basore yogura mushoye kurambira mu gihugu guteka gwaye kuba mugabo rero nabinginge no genda nababwiye hari geso canke nyoko biba ngombwa ko uwo mugongo ukarondera ubuzima ngiye bishatse ukaba ufise ukamufasha utabufise ugatekana ngumure nibyo kujya kugemuriye ngusabye ndaro wiga mu 13 none muvumu muri ko nawe gukurikira ngomuntu ngo wajewe sino kugura telefone ngo tuganire imisi yose no kurondera ageze ukanganiriza muri uyo mwanya mugani nimero yawe niyo kwa mirire di kundondera kandi no gira Imana
imana simusunzuguye agwaye nzobimenye mugabo rimwe ku munsi nzora nugurura tuvugane kuko nk'uwashaka kukwandikira message ikaguhanura ikagukura amasengesho uvuye kugira ikakwinjiza mu kinogo cy'imivumo uwo mutoyi wawe yaguteranije ko burya ni wazogusubira hajye usanga wari igitabo yubonye mama wawe na mabuja bose bagomba kugusora ukazubona umukozi w'Imana niwe rekaragana kuvuga Imana ibikubwira ati wewe dugombe kurondera iryo kwikunda wakaza mu mubiri wewe uze mu isi y'umukube muzima reka twese nitubaye je niyo mpamvu n'uwerutse sinza abashitsi nakiriye sinzi ikintu batangwe badiskita ko kuri ku mpuzu nambara muri kamera Christian muzima bambajije ibibazo ndabwira ati nimuhimbarize kuri kamera n'abandi babyumve bakwe muri confusion baranyangira ngo ya ubundi musi tuzoza bambajije ngo none niko riki wambara uko ndababwiye baramaze kwe kutambara nk'abandi ba mama ndababwiye namwe ni mushaka muzoce mu bimaza kuri kamera cyo ushaka nzoza bimaza ndababwiye baramanura barambwiye ngo none ntuzomara imanza ni sinzose nizikene kuko nimba hari umuntu yamaze imanza z'abantu ndabizi ko na quartier nitamwe kuba mu ndaziko iyo sociability bayinzi kandi aziko hano hose nagiye negeranya abantu nta namwe nasize equipe y'abantu ha muje n'amasociation ha mu bijanye na social icyo ndakizi mugani je wa mbere natangwe kwangirika kandi nta n'umuntu numwe mu bantu bose mu quartier nta n'umuntu numwe yigeze agomba kumenya ibyanje yabaje kwimba mu miji so ari ibintu nagiye amukira jewe so wango singene y'abantu ndabakeneye kuko n'ubiyaba nari jenye n'ibyo akunda mugabo uburyo nabakeneye mu buryo tubakeneye ngo turihenda gose hari imanza ndabora je no mbaze abana ringiri ngumi ngabafise nk'ubwenge nk'ubu je nka Maria je no bw'umugabo wanje dufite umuryango inshuti zawe zishikaye na pare wawe n'umuryango wa pare wawe bazana nane vise inshuti papa mama abo tuvukana biriya ngo basenga ngo ibiki n'ibiki mbabwije ukuri sinohonyo je ikirenge zwatuza ati rero tuyigire mariage musi twatuza hajya bimwe mukota amasare ngo amamiliyoni ndabara yeno yakoje jikindiki ari bintu nicuza byo mu 2008 2009 namaze gutangura gukora amafaranga ya 2010 na kanga ngacanza tukaryoherwa ababanyira nibaza kutugenesha tukabazimana ngabiri bwose mwabiyereje mu bishobisho so reka gukora ku bishobisho nico biri yakwereza yabanyoko buje reka gukora ku bishobisho yabanyoko wawe reka gukora ku bishobisho umenye ko hari uruhoza mu isi y'umwuka hari uruhoza hari byo umwuka w'Imana azoduhishurira twagenewe mu ijoro no kuvuga iki uruhoza mbega hari umuntu nabwiye kare ngo mbwire indirimbo ndayibutse ndirimbo ngo abana b'Imana tubikiwe ibanga hari uruhisho duhishiwe ijuru uko tuzosa ndikurahishwa nacyo bituma abisi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya bose ndayiretse ninanene nukuvuga iki ubundi umwana w'Imana afise ubundi butabazi ubundi umwana w'Imana bafise ubundi burengetse ubundi umwana w'Imana abafise ubundi budahangana rero mama wamushire gwasabye impanuro mushire ku ruhande wiyorganize ndavye ubutunzi fisanje visi mama yarambyara nzofata buri kwezi muri mu bacengereke nzofata buri kwezi ndamugura igitenge bivanye no kubibona ucufata ibyo mara uvuga uti Imana uzomeza niriki kuko mama wari poseda afite imyuka mibi kandi acufite wokora usibye kumwamira ibyamu gihe cyose uri kurasenga ahubwo wimatanure nawe burundu niyo bagira urubanza muhurire ntukamushwere ntukamuvuge ntukamwararatse kandi ntugashime ngo abwubwira amajambo menshi ngo kumbure mama nimukorera ibingwa zangira ibibazo byanditse bawibishije bisigateka ababyeyi bangiritse barahari none na barimani yabanje kumwicagira ngo bakugwe kumuvuga erega buga nasuweruse yagize ikosa nayo ngo Esther buga twamatuvuga Esther na Mordecai kuri asuweruse gusa mugasorise ko era abamedi n'abaperesa amateko yaho yaragize rero
kana vashi ndagira herere ngimana iraraba ikuraso waruse vashi ndasubira mu rugo kubera abana tekana abo uko no muhamara angana gute ayashima uyo mwanya bukeye aranuka ibintu ndovuga jewe rero sindabona ico nokora kuri we kugira sinze ndamu kureko umuvumo na muvumo mukura umuvumo buriya rero ndababwira umuvumo ufata kubera kore ufiteko ubundi nk'ubura umwana w'umukobwa ukorera amafaranga niyo warasamanye wihanye gusambana ukorera amafaranga ntujyanye imana kimwe muri cumi yuranga gishikano ryabo mubyeyi nacumumye kuko ntubwirizwa gusatisfeza amarangamutima y'ibindi gikunda aboro ko bakora niko bashaka ko bakora niko bashaka kwambara ko bakora niko bagirana naho mvuga nawe ntushaka gusatisfeza umwana w'umuntu biravuga ngo urakavuma ugomba kuzuzanya n'umwana w'umuntu mukunde amutekane mukunde ama tekereza Bibiliya imaze kubivuga nguko rwawe nacufise okora ngutuma umwana w'umuntu yamanyuzwe mu buzima bwiwe ndigikunda ariko yari umubyeyi w'umutima nagira mbabwire ko umubyeyi w'umutima jewe ndibuka ndonka kimiko nabwiye mama ni mama papa arafunzwe reka ngoze umubabaro naguteye umunsi ndonka diplome ko mama yashaka ko tugenda gutora diplome nganaje nkibuka ingene nakunze papa ndekesheje gacabona papa se naza kwitorera diplome nkana mama ari karone ngene aronga imodoka tuje gutorera diplome nkabona impuzu papa se yasoneye ko yagiye ndiko nigira exit ico gari twa tuzi ni yari kujya kuntu umubyeyi aturubutswa n'imibabara afise agaca iyo mukakigiye bage kwitaba ko yari mugana mbwa mu nyuma aragarutse aciye imisi mikeya kandi twari tuzi yari n'amatelefoni yari bwagwire ngo nguvuga ahagaze musaba dushigiriye naye papa nukuvuga ikogo jewe biranwenza ndavyibutse kandi mwana mugana sinzoga nwerutse namubwiye reka nzoyibuza kuko hari igihe wakira ubutunzi ukareka kuregereza ibyawo ngo n'ibindi bintu ugiye kurondera nubona hari ikintu kigufata hakuja mu nyumba gato umuryango wawe uzogusha profession gasoke ibintu mutakaza kubera kugomba kwimisozi muyitiriko tutatuye nguvuga rero ico gihe mama ndamwangira ni nono ndaciye nigira mu Bogora Paroisse Bogora niyo ubusaseredoti bwabera ico gihe ndaciye nigira muri animation kwiye Wani no jawaze diploma tariyo kwishuri kandi kanayise nashimwe banige kanere cyo ndashimwe barayiguha nitawara no kubera kinayise gikomere cha papa sinumva ko nta muntu umwe yari yaranguriye karambu banyitaho yama byose sinumva ko naje gutora diploma turiko mugani wagira ko diploma ari kugira ngo ndonka akazi mbone nakise kujana kandi gabyagenze ko ngere bweje diploma je ndigeze gira gaciro mu maso yanje wapi nubu wambaza hili nawonze bangije kuri ubuico kugira gikomere n'ikintu kimwe rero wakuri umwana w'umukobwa ico gikomere civura ko rutacivura kizokwangiriza no mu rugo rwawe umuvumo wa mama wanu ushaka kugukurikira kuma amafaranga nk'amafaranga jana mu yumijana ngaho no bwira imana ngiye amafaranga ashaka kumwana yatangiye iki cy'umugo umuvumo we n'ufata kuko yamaze kuba umwasi w'Imana tegereza kumwirinda wowe utoreka kumubwira nabi ureke kumwe imico ufite agwaye umuvuzi nazogende gusufisa icyo umwambika ibisigaye nabishaka gahaguruka ngo ate kuganira it's okay natabishaka genda ubwira Imana tikujya wagarukanye Ibrahimu imbere ya Sara ngarukanira umukeye kuko nabo hakwegana amaraso nganirwa mubyeyi kandi ntuwati Imana kuko Imana ifite umuvuma dushize ko umukobwa azoyose na nyina genda kwani wana banyina w'abantu babuza abakobwa babo kubaka cyaba babuza abahungu babo kubaka tekana rero reka mabwiri banga ry'umuvumo ubundi umuvumo n'uvuma n'umuntu agufite kubasha gukuvuma uvumwa ukagufata kuko ufise aho uhagarara nako ndavuga ni smart ubundi uzanye nk'iki kavutika ngayimatika ngaye waje nifata mugari ko kore na mbona no mubiri n'ikaye yo fata kweki kore sanzwe fata ku mubiri kandi afata n'ikaye so nimba we watacha muri umwanya wiyagiriza umuvumo wa mama nduzo gufata ahubwo afise umuvumo urenze ababyeyi bategereza gutunga abana bako batunganya naruzi ko umwana najya kubaka kuguma ukurikirana ntabwo subiza ibyo kurya nakugemuriye
yahoruzi ijambo merita kwishurwa mukwiruka abo ngo iyo numvise inyigisho zawe ingene wabaye mu rugo n'umugabo ndasabye uzoduhe intahe oya unubundi yahimye yaruguru icyo cyubona gisoze umubyeyi muvumo wo gufata kuko usanzwe umunyabyaha udasambana ntiwibe nturenganye Imana umubyeyi muvumo no ugufata kuko wamucumuye ko wamusotoye wamurenganije wamubwiye nabi wamutuntuje cyane utabimukoreye ubitse hanyuma ukaba ufishe connection y'uwo muvumo kuvuka mu munyabyaha nahano muvumo gufata kandi nk'uwo Imana amaze kumukura kwa maboko arikategere cyane woni Sawuli none Sawuli si wayubaga abwira Yonatani n'umwayubuka umwana w'Imana n'umugu wa mugabo Yonatani yari umukunzi w'Imana bugegeranya mutima nganda muzora ubuzima bwa Yonatani nande na Miriyamu bakobusa Miriyamu kuri Musa Yonatani kuri Dawudi Isaka mubwira agamutuka kuri nyina kubera yaburiye Dawudi bamwe ngo Dawudi yasabye urusha ngo agende kwiyezi wabo ngo agire nakomeye amuburiye kugira ntamwice ntakora amaraso wani ni Sawuli duwa Sawuli nango umwuka mubuvuye ku Mana wari umukorokera ko kubera ngo yabanye n'Imana yatwaye mu myaka 2 yonyine Imana ari yamugoma indi myaka 38 yabaye ari kiguha ikintu cy'ikimahoma ntagenda mu wari muri iyo myaka ahubwo isengesho wogira uti nikinokora kugira ngo sinzo mutakaze nawe natuje mu muriro aracari gusanga Imana amaze gukora kwa maboko kubera iki umwami Sawuli Samuel yagiye umusazi azatumukama yagiye kumuririra Imana imubwiye ati genda wike Dawudi aramuririra Imana irazira akamwimira Samuel ngo uzoririra icyo gihumane namaze gukora kwa maboko kugeza ryabo abantu tubanye nabo Imana arakuye kwa maboko rero ugomba kuvuga ngo ugomba kunezereza umuntu yakuye kwa maboko Imana Zaburiya 53 ikigukubita mu ruhanga cyuya ngo wowe ngubwira gute ngurasena canke nawe umurimwe ubwira n'abakobanyi ubwira n'abatukanye ubwira n'abasambanyi muracudika murahutse gundi ari abantu tutabwiriza iyo urivuga ko urutunga n'Imana n'uhuza n'abantu benshi uhuza n'abanyakuri abatari abanyakuri barakumviza bakagukritika yabaga guteje cece nabiyoretse tekana rero unimuza avuga ngo komera Kristo ni muzima ndakwikundira jewe rero wiye numvise inyigisho zawe ndibwira mu mutima ni ngiye naronka uwunoza umuti kuko kenshi nahora sinavuga no mu bandi nkibaza ko banenga ngapfana umubabaro Yezu akomereza eka ubundi narababwiye sinabyiza ko mugwa muvuga ibyaha je gusa n'urubuko ari wo muhamagaro wanje nuko twabisangiye naratanze itangazo ndavuga nti n'umuntu twicaranye n'uwo twagenda n'inda yatwagenda kuko nasanze hari ubuzima dutakaza kubera abagenzi babi kubera inshuti mbi kubera umuryango mubi kubera kutamenya so n'uwo imyaka yose nsigaje kuri iyi si Imana ningirira neza nkuzo yandemeye kubaho si itegeko ni gusaba kandi ishingiye ku masezerano y'ibyo yavuze imyaka yose nsigaje ubuzima bwanje n'umwijije ndumusegetera nakayungira uno musegetera ni waza iyo ugombye kukingira igitanda cyose ukingira igitanda cyose iyo ugombye kuwagisha ngo kukagapfunyapfunya ushira mu isashi ushaka mu wako isi si yaje mugabi yisi ndari wonda yiryoje muganda yereka ubutware bwaje wambye kuyigarurira Imana yimbaza ngo naje ko nehebe ne yadaho kweki ntayigize y'imyuka imyuka ikorera hejuru yacu itsa muri twe ngo tubishatse ngo umwuka w'Imana ndimo kuko nabise n'umwuka wa Shetani ko mu bise rero iyo uwumva ushaka kuvuga igakurondera hano hari ijambo ry'Imana wiga kugenda gupfukama kinyegeza urundi ubaye utigazura ngo umwanya wige kwandika ibiri kuri wowe byose byandika ucugenda uturire ubuti Imana utibibira ndabisize imbere yawe mugabo uvuga kutavuga birica cyane abakenyezi ko Imana dusize mu butunzi bushingiye mu kuvuga niyo mpamvu nk'ubu uye akavuga
rero nguye numvise inyigisho zawe ingene wabaye mu rugo n'umugabo aje n'ikirori gusa kasi byo saragahinda rero ubunize ko bibyaza umusaruro kandi biremera muri Kristo biremera muri Yesu biremera bwira warushe umbaraga mabwira ikintu kimwe cyengera hose urugo rurasenyuka kwagenda ukita utikora kumure gwasenyutse kweruke kandi narone nemere mbumucakaragade yajibina tipo byose nchigiteje kandi nzagusuzugurika kabisa we ikintu cyazuzorondera atari mu Imana mbabwije ukuri ni itagira gakofera nani je bintu mbaye uwo mukobwa ungarura je kuvuga ukundwa ari uko ari icyo utanze ugakundwa ari uko byemeye bitemeye gashururu yaje uhuku yaje kabo jera mu buzima bwanje nkunda amahoro jera mu buzima bwanje nkunda ibyishimo nkunda umutekano nkunda kuvuga nkunda gutwenga ibisigaye byose kwisi ndiko ndabahinda ntari byo mu byazo musaruro cyewe bizindi n'inyogera ndabizi n'umuntu wa mbere ntwaye mu ngeso mbi yantwaye kubera ikiganiro kandi n'Imana mukuntora yantwaye kubera ikiganiro kuko natorewe muri Bibiliya jewe aravuga ngo ndasabye uzoduha inaye ikwiye nimba bishoboka kuko mu nyigisho ugenda uduha kamwe donc ingene wagiye kuba mu Barabu icabitumye inzigurishijwe waciye n'ibindi kana inzigurishijwe ahubwo nari ngo kwimitego yose naye nzoyibanguza nzoyiba mu episode kwana komera Kristo ni muzima yigisha abagabo kwabo abagore kwabo kuko n'abagabo ugerekana ibintu bigisha kubera nzamanyanga nakoreye umugabo ariko nzi nawe ubwo yakoze bikamvuna bikanuma bamanyanga ko mbabwije ko cyese ni ibintu bikena baye muri somborozi kandi ni ibintu bikajewe bibi nakoze cyane nafashe umwanzuro ari ibintu novuga ngo byoje cyuburo farofa uko je nagusezaniye d'abord je ndishigwa rimenetse abaskuti banyise folk stoique uba folk ubundi ni igifice mu mazi ni igifice mu mazi ariko rero si igifice roje izindi fit zijya imicafu mu mwika cyo kingira kitetone kifina stoique ugiye kuraba stoicisme ugiye kuraba muri dictionnaire maze kuribona barinyishe nayiravye muri dictionnaire y'igifaransa mukajya yagiye kunyura maze kumenya icyongereza muri dictionnaire y'icyongereza ubundi stoique kana kivuga ko gukora cyo stoique ni igifaransa ni quelqu'un ou quelqu'une non chamou kazi qui sourit et qui chante même dans les difficultés ngabo yitwa Ludovico Rwagasore ni waskuti tumita Bélier aimable Ludovico Rwagasore intwari y'Uburundi wigutse sibyo yaravuze ngo vous ne jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Ok? Mais on a quelqu'un ou quelqu'un qui sourit et qui chante mais dans les difficultés. Nous on a choisi kuryoherwa agatwenga cyangwa karirimba bigoma cyangwa ibyoro mumahibe mu magongo kubyo kwimba bwije kuri mwabyanga mwabikunda uko nikodi kuko abaskuti barinyise bamaze kunyiga uko meze nari mfite imyaka igana bafite afise imyaka 10 ninjiye muri 15 15 tugera bwagereko ko ninjiye mu guca toteme ndine vie ngenda kwica niga 10e meside duba tanga amatoteme d'honneur twarakora n'ubu werutse abana sinzi kintu bambaje ndawe jewe toteme yaje n'ubiri ku makuru ni yari bundi yari nka sene uko sebuye za mugaca muhemba amafaranga karonka kazi twakomeza tukaje ku ntebe y'ijuru
abaforomateri banje babiri narabumvise ubukurikirana basohoza ndabona batumire kuri kamera kuri umuhari wa Ecclesia Katolika asikuti nguvuga rero buri icuri n'ubutunzi bwawe kandi n'ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'isi n'ubutunzi bwa Ecclesia niyo mpamvu icuri n'ukuyakugicinyiza kuko icyo mugenza wari ahubwo icyo ndi mugenzanje ciye ubwenge nakibyaza umusaruro nanje ndimo ciye ubwenge nindondera ubutunzi buri muri wona byaza umusaruro ngo nibwo bw'Imana so rero inzi maze kugurishwa ngo nabaye ninjiye muri jewe nyine bundi yari victime kuri jewe kumurengera ico cy'ubutunzi kigaragara cyari gihuje umugabo n'umugore rero umugabo n'umugore iyo bamaze kuba bahujwe n'ubutunzi samohe natural imazi so naye yanje nzoyibashimira kwina yanje nuruherekerane basi nimvuka ryanje ni yaritabona muzi buya rero uravye umwana ukimubyara ugishobora Dawudi yaravuze ngo umuntu wamubonye ngiko buryo watse kumugira nka Yesu Kristo yaravuze ngo mwandi murirwa murivugira mbira abayuda umuntu tumwana dura hani mu Yesu Kristo nsana reka rubira ngo je ni wa mukati ni mu bikuru bya gatandatu ubundi ubuzima niki Jamu bumvise naye yanje utobwanje kwe ninje muri Kigali yanje kugera nje mu magaro wanje kugera nabaye kiniki kabura umukobwa bikagusigura ugahusha umwamagaro wawe buni je narahuza kiritse birenze mugasinita koto none kwimana ari yari cibwenge warandetse ndayibwire kuti ndabwene warakoze kanabwene warakoze mana ineguro yawe ni nziza warakoze mana ineguro yawe ni nziza turagushima mana ko wadukuye mu kaga turagushima Yesu ko wadukuye mu mibabaro warakoze Kristo ineguro yawe ni nziza warakoze Kristo ineguro yawe ni nziza warakoze mana ineguro yawe ni nziza warakoze mana ineguro yawe ni nziza ushatse ukabibonza kabwira Imana ko yagukuye mu bugomba warabwifurijwe vuba rero buriya kugira ngo winjire mu muhamagaro wawe neza hari ibintu byishucaho iyo rero ugize impanuka byigishwa ukiri muto rotorudaje nuyigera naje ndi muri rotorudaje n'amabo ndabibwira ko nifite imyaka 3 mugana we mukisi aravuga ngo jewe mfise umugabo ansigana niyo ntahari umwana akamusaba amahera yo gusumisha amubwira ngo rindira mama aze doka aransigana jewe ndi umugabo w'abana 6 umugabo wanje yabwiye abana 3 hanze none bashaka kuza kuba muterera kuko ikintu cyose ndimenya nawe akaguma afata amadeni donc ndamwewegera kunda amahera birenze niya yembe avuga ibintu bidafashe ngo yahetse none ndabigenze gutabe ya nakunda amahera kundi gitsina nikimya kundi kinayi gisaba ubutunzi ku mugabo no ku mugabo arigiye gisaba umutayi giye mukina agenda yambaye neza guhera kwino gushika ku mushatsi ibigaragara n'ibyinyegeje giye mukinayi ya uwa ngo akunda amahera ya akundi kinayi bava abagore jere muranyica akundi kinayi nimutse mwamenye ubwenge nimutsogogo na gogo nimuzoro uko narushe nimuzomara bari nkuko namarama yiga ugiye umuzi nikibaza gara n'abagore ngo nitworoshe uyu munsi kandi niko koko nigenze kuvuga nengo buje vuze ati wewe tugira amanyanga by'abana tugiwe wewe ugira amanyanga uko byumva nanje ndagende utunga kandi nzosigara ndakufasha nka bebe nosigara ngufasha nka bebe mugabe Imana nikikunda ubutunzi wera gusize
nganga mwiwaza nakashinyaguro kiwe nabakaje bavuga ati we ubu uvuze ngo ugira amanyanga nanje ngira amanyanga akuko ari imisi mikenge nemeze bati ariko bana uwo mutipe nawe aranga ibirenze yamusi utavuga ati umugabo wanje na vugo utavuga utabana baje na kubera isi basiraruhisha iyo rari isi wamaze kuyifata nkuko umengo ifise ku burenganzira utazobwa n'Imana na burenganzira ifise kuri Yesu ari gihe bizosaba kuresolve ibibazo ubanje guca bugufi uko ati none ngubujeje udahenda sinabwira amasomo yandi mugabo none mbibwiye mushiki wese nawe ndamubwiye nereje mu tudahenda avuze ati ngira amanyanga ugati wegenda nanje ndagiye kandi wowe utambeura nanje nabenirorera ninde kubyukuri yo korohe ugati wana sigabo gutanga siganda gufasha nko kuri mayibobo yo ngaho kanye niyo iwanyu mu mubiri baravuze ngo ndi wacu mu mubiri igihe n'abagabo ni babizi burya abagore dufise imbaraga zirenze udashingiye ku isura udashikije umugaya nico abandi bazamushima ngo bagusuzugura usanye no buntu bw'Imana burya buri bakore gusumba mu mugabo cyo gituma ngo muri Kristo isona kibace ko umugeni wa Yesu Kristo ubuno ngo nawe umugeni wawe Gwavya abana batatu hanze nawe umugore afise batandatu umva bani 9 ni wa mugabo batamusaba na mari kandi indara wayibwira wayiraye jewe nigeze no kubwira nafise umukozi yitwa Claudine Imana muhumugisha no Pentecost uwo mukozi ni wagiye kunyibira ibanga ry'urugo mbaye ndabwira ni Claudine jewe no kuri butumbwe n'ubugari n'ibiharage mugabo ndagusabye gahubu kanje gatoyi kari gashingira ngo mu mwaka n'amezi ya 2 gutyo mbere cyo ko yabishikibire kuko ibiri jana amezi 3 kwera amazi bavuke abana je bagiye kwishura ndabwenda gusabije kumubwira agwambara n'isi y'umuceri bazi ko buri mugisanga mwana wakifuza umuceri reka ngiye mu doka ngo murashonje mufite umuceri n'ibiharage yo umuceri namwari ke abantu umuceri wa mama umuceri ndigarara mbwe subuka ari mama yo n'umukozi areba kavuga ati amako ukazigara wagera uvugo jawe ati nzimesera basimugamutse muracomba kandi muze mucumbugo mushoboye kurya mushaka bakaca butaka bucumbira rimwe kugaruka misi yose ngo mu gatondo bakabura ubuja kujura ashaka kagenda gutwera mu gapi kuko ifu yari yapama nukuvuga ikire nibaza ko ari ibya Imana itababarira naho mufinata hari sikura abagabo baza kundongera urutoki wowe urahingama je simbengama ndiko nisho kibazo cyomba cyica uko nanje mvise aho nahingama naho nahita manda bivuga hageze mugasinje nabipangatira ndiko nisho kibazo cy'abakira baraje narahingamye mudafikina tangondoroshe ariko Imana yarangiriye ikiko kandi namwe ni kubabazwa naramusabye ikigomba yakingiriye umugabo umwavyaranye abana batandatu wamuziravuga ni Claudine umusa umubwira uti ndagusa inusi y'umuceri ngiraguga igihumbi kiro cyari 2 asharavuga ati nta noti ya 2 ndabona ubundi umushoferi na bibiri banga abagore mufise abagabo umushoferi umushoferi wiga nayo yo bashomereye mwetwe je mugabo cyo kocha imodoka ari yiwe yes day Greg umushoferi nayo bashomereye bafise imbuga ku buryo batamwe mirasi nigara bitango niba ari kwambabaza niba mwimirasi yo digikunda kandi yarasayifashe neza usanga ishobora gutunga umuryango we atakoze arayimi so iyi ndandayizi umugabo guterera nyinda ndayizi ubundi abarongo w'ingyage abari wa mugabo nawe kumva baguteruye ari deni ukati teruru weranani sinzi yo yirikwa ati ngira atwara mu bapfumu kuko barahiga impuzu wambara ko basi uyambara mu mabaza ko makomeye n'ibitenge bakabibona bagahiga ko barabakubona mu kabare bakabibura gaje vuga ati ngira atwara mu bapfumu ngira atwara mu bapfumu no kuvuga rero ahazana abandi bana batatu yabyaye yanza ya nukuri yemwe kaba jenje nabirondere mugana rondo mugeni ni naye ndumugeni kubona ari mfise jewe sinzo umukirisu yiyarobetse no ndombwira kuko amadeni agiye kubaza ngo ajye amadeni ayarira indaya yarira babana nobwa nigenda mukubitane naho nubundi nitukubona mubane murabe muzumupangane uzozuraza kuraba abana gusa nkomeze nagendera abana nabo no kwakira gusa nsanze babazanye mu nzu no bagaburira sino bakubita sino baza kujya muga kuvuga ngo biciye mu butunganira bakire hoya
nyina agana kamukubitikana naye kuko basambanya bibona ko ari umugabo yubatse none ni kubera ko Dawudi reka nimuvuge ngo ndi umugome ndabizi ko mumbasha reka nimuvuge ngo ndi umugome kubera ko Dawudi Imana itahase izango nagenda Dawudi ngo mawe mubyani yosami yamusamiye mubyaye yabiriwe n'umugabo wiwe ni kubera ko Imana umwefurayimu umugabo yamuciye ibiganza akamuca ibinona akamuca ibirenga akamuca inzosi akamuca umutwe ibimba 12 nafashe ko ari inzosi ukuboko kumwe n'ukundi nibaye bitatu niki ikinono n'ikindi kirenge n'ikindi gikoje c'ikirenge nibaye bitanu ayivi n'irindi nibibaye ikiyunguyungu nibaye 8 kwera kinguyungu n'ikindi ipande 12 sinzi ko bigegeye kubera ko yabigegeye ngamuranze urubanza rw'indaya n'umugabo arakabindaya yagendanye n'umusoro baba bana wasanganye umugabo wawe sava mugabo bana umugabo ari karabyara ngo nibaze baguterere reka mbakaro reka nabibwire bibiri tavuga ngo ndishimye kandi mutagira ngo simfite urukundo hari abana bakubatunga bafumu kubera iki n'ubundi abo bana baje bavuye ku bagore batatu batandukanye nawe usanzwe ubagoranye baraje kandi bazanye ubundi mwuka nyina nzoza ati nje kuraba umwana wanje uzomwiruka waremeye kumwakira no mubwira ni wa mugabo wagiye kwabyara ninga genda kagasago nakatwe n'abana bagenda mu bane kandi Uwiteka abaho umugisha ubundi bo basanzwe bagufasha gusa nyine abagore kwera muvuga ngo urumva nawe uri kurabibona urumva Mbiriza nkundu kuntu Imana izi gutumberanya ibintu mu gitabo cy'Amamoko 21 ngo umukama agendera Sara nkuko yari yarabivuze umukama agira Sara nkuko yari yaramubwiye Sara saminda abyarira Aburahamu umuhungu mu busaza kugiye Imana yari yamubwiye Aburahamu yita Isaac uwo muhungu yari yamuvuki uwo Sara yari yamubyariye Aburahamu agenyera umuhungu we Isaac amaze imisi 8 nkuko Imana yari yabimubwirije Aburahamu yari amaze imyaka 100 aho umuhungu we Isaac yavuka Sara avuga ati Imana yari amaye gutwenga wara nje gisigura Isaac nguzabyumva wese azotwenga hamwe nanje yongera avuga ati nine yobwiye Aburahamu ko Sara yokonkeje ikibono ngo none ndamubyariye umuhungu mu busaza bwiwe umunani umwana arakura hanyuma aracuka Aburahamu agira umunsi mukuru ukomeye ku munsi Isaac acuka hanyuma Sara abona wa muhungu Aburahamu yabyarana na Hagari umunyamisirikazi ariko aritwengera vuga ngo ariko aritwengera Aburahamu abwira Aburahamu ati irukana iyo ncoreke n'umuhungu wayo kuko umuhungu w'iyo ncoreke atazotorana hamwe n'umuhungu wanje Isaac iryo jambo gerekeye umuhungu wiwe rirashavuza cyane Aburahamu Imana imubwira iti ntushavure kubera iby'uwo muhungu n'incoreke yawe ibyo Sara kubwiye byose urabyumvira kuko muri Isaac niho urubyaro rwawe ruzogera izina ngo ariko n'umuhungu w'incoreke yawe nzomugira igihugu kuko nawe nyene akomoka kuri wewe Aburahamu abyuka kare mu gitondo yakira umukate n'umukuza w'amazi abihereza Hagari hanyuma bitereka ku rutugu rwiwe hamwe na wa mwana acara murungika acaragenda aja kuyerera mu bugaragwa mwumvirize aja kuyerera mu bugaragwa bwa Berisheba ubu n'umuhungu mukuru kuri Ibrahimu Shugera umugabo na wasatse urugo aja kubyarana n'abagore hanze ngo barakuzana ubye ndabo no kwakira vuba mbabwije ukuri nabo no kwakira no Imana batunganiza uko nigyo shamba gaje Berisheba nibahe nabo no kwakira kubera kudahandi mbwabigwiza imiseka yisi bibiri Imana yabwiye Aburahamu ati ntubyimbe kandi Aburahamu ni yarafite inzara yarafite abasuku barenga amajanani yarafite inzara mugabo Sara arababara kandi Sara Isaac atandukanye nabo bana bagabanye baguma byaragura ndabibwira impamvu Sara ni bari yabwiye Aburahamu ngo njyamane na Hagari
kandi Sara yari yarabonye ko ari ngomba mugimana imaze kumutwenza ntiyabyihanganira nawe nikigabo kidasuma burayi mwashora kugabura incoreke ziwe zose abasukubiwe bose ushanga Imana cyatumye mutora ngo nuko abona arazi gutunganya abasukubi ngikigabo kitazi no kugabura umwana wacu kitazi no ujya kunzara mwini tufunda bwa nikorere ku mabega yawo mujyane mbabwize ukuri kudanimbwa bigwiza imisego kubera ndabibabwira impamvu umugabo muzima ruba utsabyaye ku mugore rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu acagenda mu nda yicara ngo umugore we yashaje ngo agize hama ngo umugore naze yikoreye ku mabega mwitsine ga Yesu Kristo wo mupfumo hasoni ngo muri ko mwigisha ikaba uwatandukanye n'umugabo abyara umusore ugasanga umwana wa mukuru asunga nawe nyene mwumve ko ataburenganzira atabutwara afise Imana yamuhaye ukundi Dari naganga z'abagore nizo zituma Imana idahana ubasha bwabigaye nibwakomotse mu gutora ibintu baje kugemura Dawudi mu ijambo yavuze ngo Nabali we izina ryiwe ni ikigoryi ntukatuzize gukora gutya mugabo mbemuraza umwana reka nyina arazaje agasiga mwiturufu ugacuganda ukagoranwa babana urabasonzanye sibyo muzamuza tuvuga kuri kwaruye kuri muri bibiri urabasonzanye nyina jo isa cagenda na bwa wera hembwa ashira yanda ya nyina wabana wa kubera umukristo ugomba kubambika impuzu zimwe nyina cyafata mwihereranye acadasungera impuzu n'abana bawe abana usanga babije mu mubaba acagenda nyina nje nikore mukati kwa Mungu ja gusohokana n'umwana wanje acaza umwana we nagira mbabwiza ukuri ko nimba ico nimba ari umugore yakoze ikintu gikomeye nk'icyo nsingo nje kwikunda bakaza kwa mugabo ndimo mugana Yesu usanga ari ubupfuna cyane kuko musu ushwanya n'umugabo umwana mutabyaranye ni wakubabarisha mbabwije ukuri twakwa twigaze gukena umunyu turabura umunyu wo kurya na nyabugari turabura umunyu kubishiraho uza tubona umugabo muzima ari yize yambaye ni suppression nziza ahitanye uwo muhungu kanje naye naramuzanye murundi ntiyashaka nuko ari umwana n'umwahaze mugabo nanje sine kubyemera naye ndi n'umugeni cyangwa isanga ku batumba sine kubyemera kandi naco ndamujyajyanje ndabizi ko nivo yiwafise kuko mungabira Imana yamaye mu kwigisha ndabizi ko mufise ngo ruhara na umwana w'Imana Imana ifise kudoranya ico nabagishingira nayo ico ndacemera sibyo kandi atiko mutima nayo kumujya mugabo agacafata agacamubwira tumviriza genda hajya ku kabari baguhinyama nakayero we n'umwana yiga mu wakanga ndapfinze yiga mu wakanga vuga ngo mu gatandatu vuga ngo mu gatandatu genda hajya baguha kanyama yiga mu 8 hico yadukore nta nico novuga biteye ubwoba niho navuga nti ubu rero ngiye gufata umwanzo bana mugaraza ngo gamwe mwebwe mutagira ico ngo murashaka ngo je ngo guri ico ameze nkuko twicaye nkuko nabo tuvukana babiri abaherezi bacu babiri koko n'umuhungu n'abana banje babiri n'umukozi twicaye nkuko niwe yangigije kuja mu kabari batwara abana araza ngo cewe ngwe nimba yaritiranije twicaye muri toilette twebwe mu muzima dusoba ndi mukase iserike yamubwiye mu busore mugandi inarugo inzu tubamo ni credit yanje ndi kumwe n'abana barashonje nta mahera aca isi yashoye kumuboreza n'ibigiranga mugicari cyabaye ubwa mbere nacyo cyabaye ntaramenya amanyanga ari mu rugo ngifata ko abana bose ari hamwe Sanza wanje ni wahabereye victim aranakomerekera kugira igikomere ciwe n'ubukitarahera kuje nafata kumwe simenye ko nawe urubanga basepara ico kitiyo nikuvuga cyane mutu ndabagone baguriza nikuvuga ico ari mugiki aramufata mu inoti ya bitanu amubwira ngo uzogura karandi uzumvira ziterane umwana abitubwiye ndamubwira ari ukuntu jewe iyi misi yose y'umugabo atahari wasanga bundi ndakunda kugira isuku ndazikunda kwitunganiriza ibintu nabaha abana bakine n'abana gacengira isuku tuwejejere twese twabiteka twaba twicaye hasi ntitwaza ku makosa cyangwa kuri salamanje hari akantu kameze nk'akoridoro uriko n'icari hanze twicaramo tugafungura twese hasi twicaye hasi twaza kuri salamanje twaza no ku makosa ko sinari kunda ko nafungura ko bara televiziyo sanga yabwiye umwe bangana umwerezi we wacu aho ntibyari bwayangara ashambwe ngo reka pambo ngihita nje ngo bakaradisha ngo turi byo kurya bitakira umunyu ufite amafaranga yinutse naho tubisangiye ngo wese yakaradiye kandi sinigeze ndamurenzo nako ni ngovuga ngo
sawa ngurana miki hubi nzoya gusubiza ejo papa waje nzamusaba bayakwenda hano fumanire kwa mavanga mugaba garutse yogane haje atekana muri sinzi kubwira nabo muganda kabika naje nakamututse hageze igihe maze gufata umwanzuro avuga ngo ni nuko bimeze bacha gituma raditayi atayigutse yareka kuyigura gute ninde yamwibye ntiyaciye agura ibirato nibyo yarakeneye sanga iyi ngo yaciye ahura n'ibirato akunda ngo acabona ko karadi waciye ikeka ko twokamumenera kuko ico gihe televiziyo yari yapfuye televiziyo ntiyakora nukuvuga ikirere aba bana bavuka muri ubu buryo aza nk'igisebe ubundi umugabo byaye hanze afise umuvumo ngene umukurikira kandi umugore we warawusibisa arawunywa nubara byawe sishigikiye ko umugabo genda akabyara nukurara abana yabyaye imbere genda batore biranasiguriza ubwo umwana byaye inyuma yemo nonge nigenda umwikorere nk'urubura rwawe ibyo nabyo umwana byaye inyuma bisaba kondisha abari umugabo asanzwe yuzuza inshingano mu rugo rwe nkuvuga uti niyereye gakunda gashinyagura abana nibo baza kubabaza abana bacu kwa muganga hambere nagiye ndajanywe nabo bana umwana waba mupfuhira bamusharika ayareka reka jewe rero nabyo shigikiye kandi ngini biri bivuga ngo acaragenda aja kuyerera mu bugara bwa Berisheba ngo amazi yari muri wa mukuza amaze guhera Agari arambika umwana munsi y'igiti kimwe mu byara ngo iki nabyo wango ni muwe ngo niki nagenda abane na nyina na se na Dawudi yarakuriye mu misozi y'Ibetelehemu arakora ngo hanyuma aragenda yicara ahitanguye nkaho umwami woshika ibyo hakurikira ibyo kwagara ibyo kwagara hari abana ndababwiza ukuri Imana itatwemerera yuko tuza duhanga mu ruhanga rwacu kubera iki hari umwana Imana ireka ngo avuke igomba kwa zokura afise intahe Ismael afise intahe niwe agiye kugura Yosefu mwene Yakobo iyo rero ufashe ngo kwigira impundu wakaze ngo kwigira ibiki n'ibikireka da uri kurivuna umutima rero jewe sinkubwiye ngo bumugombe mugani mbabiruka umugabo aguteranya adasuma atani igihumbi yotanga kandi akora adashomereye atagwaye agaja kubyara unangwa kumafata amadeni nisabiye imbabazi nuvuga ngo ndumuko mbweshingiye kuri Bibiliya ni naye nachufisa okora ngo wemegwe kuri uwo mwana ububizi kwa isamura ngo wawa ariko muzi gitabo cy'Amatayo cyagutaya kwa kabiri na Bibiliya usoma ngene kivuga mu kigwari cya 26 nze ko wasoma kujya n'umurage w'aba bana mu byara n'ababya Rwanda ariko mwabagabo hano barabahabo sadizo yinze zizotanda Yezebeli naka bari bafite umupfumo w'imbwa si jewe ni Bibiri ngo gusa buriye umuntu yomere yatubereye injyana ni watwimye amajambo yo muri biro mu bwuzure bwa kera niba mwibaza ngo Imana nigikubitira kubita kandi kubita cyane kandi gira n'imbabazi kagira n'impuhwe mguzo kwigisha kubwira ngo Imana ngo rendeka ngurumva ngo urabyumva genda ubintungane ubumunyakuri icyaha wakoze ugisibise nibagende babikorere bonyene babarere bonyene mugabo rero ingorane z'abagore ahabwiye ndibona ndakwiteranya ko kandi mugazi nategetse sinabwiye ngo bigira uko nimba ubona uri mu bagaburira ubishoboye atore umugabo Sara yaravuze ati mbone agayagi injoreka zuzu yazibyara n'abasuku babyara ko baramugwiriye ko Burayimu ngirari yazera yagiye koresha Rebeka kurya n'abatamugora afise aravuga ati mviraho Burayimu ngo yigira Imana yamusanga ati ntubabaze nico Sara kubwiye murungike uko izakaniwe Samura usigaye nzumya kubera avuye mu mafitego yawe aha ngo nturambirwe bikunze muze kunyishura ngaha kuko muri komera Kristo ni muzima birateba ndabikurungikira ni box pe ngikindi kandi jewe iyo ngomba guhereza amahera abi wacu ndinyegeza kuko abibonye aguma ntukako maye abi wacu gusa abi wabo ngo sinda bahaye none mwafashike kuri ico ya aho oye rero aho bibabisigara ko ubumuntu nibabisigura ko ukora nk'uko umugabo nimba wanyoko na nyoko uko nimba wasona uko mu nuvuga ngo umugabo nanjye nabi wabo no kuko ari abantu bakanyibwa natwe turaziramitsa kuko
kuko ubwambere wowe ni nyoko ukagukura umugore waje ukabigwa n'umuhungu wawe mugabo ubugome bwawe bava ko butabava ko nuwa nyoko hana nyoko buko kimani zokikubatse kuko uyu munsi nawe Imana yagutandukanije na so na nyoko uza kubaka urugo nimuhamura mawe nimburaze muri umuna wawe rero na muri umuna w'umugabo oya ibyo oye ni wowe kuko ndugukorera umugishuko nabwo ari ngombwa ko mufasha abasona abanyoko nabwo ari ngombwa si ngombwa ni gukorera umugisha nk'ibindi byose bivaye n'ubukene bafise n'ubutunzi namwe mufise kuko ariho n'ababyeyi baguma bafasha abana babo no mu gihe cy'ubuzaza ugasanga ababyeyi barabasubya amafaranga aho ni kuri wowe n'akami ka muntu kubera iki ni horasiyo yawe ni igiti gikitse nyoko na nyoko kuko bose ni igiti gikitse nta gishinze kirimo ni kuri horasiyo ni ku mibereho ni ku migenderanire ni ku busabane bwawe we na mugenzi wawe abyumvise byo kuvuga ngo ufashe umugeni oya ni mugiye kuba abanyakuri nuko reka ngeze nga ibisigaye tuzosubira ejo ko hasigaye isengesho ryo mu ijoro kandi zisigaye n'imana Mana nyina amahoro twishimire itunezereze kandi turinde kubabara mu zina rya Yesu Kristo amen tugire Kristo dusenga Imana turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe komeza utunezereze ubwoko bwawe utwubake turubakika aho bitameze neza tugukenge dore umutima mwanda tuyobora ijambo ry'ukuri wandikishije ritubera umuco ritubera ubuzima kanatsinda Yesu Kristo niwe jambo nyajambo dukuremo ubugome turiko turasozera indwi kugusaba ngo twishurize abaduheraniye muri ibyo harimo no kutugamiriza abagiye none rose mukama komeza ubane natwe komeza uduhezagire komeza uturinde kubabara kandi ukomeze udukure ku burwayi igisuzuguro ibimwaro n'akavuyo gutyo muri byose na hose twererwe nk'abana b'Imana amina amina aleluya nuko haba mugabo gato kuri icyo kintu wargenye uko gusanga mwaracanye mu gusanga ni mubuza ko kuko umugabo wameze cyabara mukaza icyo gihe na Imana baho n'uburubwe nyina kubura naho kunjira muri byose ucuba attentive kongora mutima w'Imana ukabagaratiya gatano baravuga ngo abayobowe na mutima w'Imana nibo bana b'Imana amen